Live. Halo. Na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii. Leo hii nataka tuzungumzie kuhusu mapenzi ya Mungu. Na tunataka tuone kupitia kwa neno la Mungu litatusaidia tunapotii na kuzingatia jinsi vile Mungu anavyotaka. Kwa hivyo tunaona kwamba Roho Mtakatifu anayefunua mapenzi ya Baba kwetu wakati tutakapojinyenyekeza sisi wenyewe mbele yake, na kila mmoja tunapojitia kwa matendo ya Roho Mtakatifu katika maombi, atatuleta katika mapatano ya moyo na umoja katika nia. Tutaanza kuomba, kufikiria, kuhisi ni nini kilichoko katika moyo na mawazo ya Mungu. Tena tunaona kwamba maono yanapokuja, tutakuwa na bidii ya wanachama watakapodhibitisha kile kilichopokelewa. Kwa hivyo tunaona kwamba tukitaka tujue mapenzi yake Mwenyezi Mungu, itabidi tukae katika maombi, na Roho Mtakatifu atatusaidia, atatufundisha, atatuelekeza, kwa maana Mungu ana mpango mzuri na maisha yetu. Kile Mungu ambacho anachohitaji ni sisi kunyenyekea, sisi kumwamini Mungu, na tunapompenda Mungu, Mungu ana mpango mzuri na maisha yetu. Tutaona nguvu za Mungu katika maisha yetu, tutaona Mungu akitulinda, tutaona Mungu akitutetea, tutaona Mungu akitupigania, kwa maana Mungu ana mpango mzuri na maisha yetu. Wakati tunapomwamini, wakati tunapompenda, tutaona Mungu akiwa upande wetu. Na ndio tunaona kwamba Roho Mtakatifu, tukiwa tumejazwa Roho wa Mungu, huyu Roho tunapoomba, tutajua mapenzi yake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, kwa maana Mungu anatupenda. Tunapojiombea, tunapoombea familia zetu, tunapoombea nchi yetu, tunapoombea watu wetu waweze kulindwa na Mungu, tutaona mkono wa Mungu, tutaona Mungu akitenda, tutaona ukuu wa Mungu, tutaona ushindi wa Mungu, tutaona Mungu akitutembelea. Ndio maana nakwambia kwamba Mungu anatupenda, Mungu ako na mpango mzuri na maisha yetu. Tuendelee kunyenyekea, tuendelee kumuomba, tuendelee kumtii, tutaona mkono wa Bwana na Mungu atazidi kutuinua. Asanteni, amen.